Allora il grande maestro Kirpal Singh diceva spesso una frase: si impara a nuotare nell'acqua e non sulla terraferma. Quindi questo mondo è una palestra proprio per imparare a vivere. Великий мастер Кирпал Синг говорил, что мы учимся плавать в воде, а не на суше. Этот мир является своим образом спортивный зал, в котором мы тренируемся. Tuttavia l'umanità vive a volte nel mistero. La gente non sa da dove viene, non sa dove è diretta, cosa accadrà veramente dopo il trapasso finale. Но кажется, что этот мир живет в какую-то тайну. Люди не знают, откуда приходят, откуда идут, куда идут, и что с ними будет после смерти. In particolare la maggior parte della gente ha una grande paura della morte, perché è un passo verso l'ignoto, non sanno che cosa accadrà. Inoltre generalmente la morte è accompagnata da uno stato di sofferenza, per cui c'è questo grande timore della morte diffuso nell'umanità. В частности, люди имеют страх смерти. Они боятся делать этот шаг в незнакомое, потому что они как-то они знают, что смерть значит еще и страдания. I maestri del più alto ordine propongono una soluzione autentica a questo problema. Imparare a penetrare nei misteri dell'aldilà mentre siamo ancora in vita. E allora si perde la paura della morte. Мастера высшего ордена предлагают нам войти в мистерии другого мира. Когда мы узнали тайны другого мира, у нас уже нет страха другого мира. Se uno, per esempio, ha paura dell'acqua, qual è il modo migliore? Non sa nuotare, ha timore di entrare in acqua. Qual è il modo migliore per levargli questa paura? Farlo entrare in una piscina o sulla riva del mare o in un fiume e insegnargli a nuotare dentro l'acqua. Allora dopo non hai più paura. Если кто-то боится плавать, боится воды, как можно удалять его страх воды? Его нужно отвести в бассейн или на море, чтобы он научился плавать. Così i maestri dello spirito hanno un compito fondamentale, quello di svelarci i misteri dell'aldilà, i misteri dello spirito, farci conoscere chi siamo, quel potere che governa l'intero universo, mentre siamo ancora in vita dentro il nostro corpo fisico. Задача мастеров высшего ордена – это помочь нам познать, кто мы являемся на самом деле и какова сила, которая во всем Вселенной. Il famoso filosofo Plutarco diceva appunto: coloro che sono iniziati
ai misteri dello spirito hanno la stessa esperienza che si ha al momento della morte. Sperimenta una morte virtuale. Плютарх говорил, что те, которые посвящены в мистерии потустороннего мира, имеют такие же опыты при жизни, какие есть и когда они умирают. E con questa esperienza sono come quelli che imparano a nuotare in piscina o nelle acque di un fiume. Non hanno più paura dopo di immergersi nell'acqua. Così chi fa questa esperienza di penetrare mentre è ancora in vita nei misteri dell'aldilà non ha più alcuna paura del mistero che avvolge l'esistenza, perché lui l'ha svelato. Таким образом, те, которые имеют эти опыты, они больше у них уже нету этого страха смерти. Они же уже познали тайну потустороннего мира при жизни. Il Cristo chiama questa esperienza come rinascita, ma naturalmente per poter rinascere dobbiamo prima morire. Dice appunto, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Deve morire al mondo dei sensi, al mondo materiale e rinascere così nel regno dello Spirito. Solo in questo modo può entrare nel regno di Dio, non esistono altri. Христос называет эти опыты возрождением. Но сперва нужно умереть к этому миру и возрождаться в новом мире. Он говорит, тот, кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие. Così gli uomini hanno escogitato una quantità di discipline, no? Esercizi, filosofie, per poter risolvere questo mistero, ma è un mistero che non può essere risolto con esercizi fisici, no? Oppure migliorando le capacità della nostra mente attraverso il prana e così via. Tutte queste vie inventate dagli uomini possono essere una preparazione, no? Alla soluzione del mistero, ma la mente e il corpo fisico non possono risolvere il mistero dell'esistenza. Таким образом, люди придумывали разные упражнения, разные системы для того, чтобы познать эти мистерии, эти тайны. Но упражнениями физического тела или улучшениями способности ума невозможно познать эти тайны. Così i maestri del più alto ordine ci pongono sulla autentica via che conduce alla conoscenza. Aprono l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, abbattono le cortine che ci separano dalla conoscenza del tutto, ci danno un'esperienza, per quanto iniziale, di come entrare attraverso la porta stretta, come la chiama il Cristo, e quindi percorrere la via della conoscenza. Мастера высшего ордена открывают нам тайны другого мира. Они открывают завесу, которая отделяет нас от другого мира. Allora possiamo veramente morire
ai sensi e rinascere nell'aldilà. Bulleh Shah, un famoso mistico del Medio Oriente, diceva: sarete veramente ricchi se imparerete a morire prima che la morte vi sorprenda. La gente è in giro per il mondo a cercare ricchezze, benessere, potere, fama, tutte cose che ci possono accompagnare per qualche istante, ma che non ci possiamo portare nell'aldilà. La vera ricchezza la acquisiamo e rimarrà con noi per sempre quando impariamo a morire al mondo dei sensi e a rinascere così nell'aldilà. Questa è l'autentica ricchezza, dice Bulleh Shah. Булле Шах, известный восточный философ, говорил: настоящее богатство – это когда ты научишься умирать еще при жизни. Люди этого мира бегают за богатствами, за разными благами физического мира. Но настоящее богатство – это именно то, что нужно научиться умереть при жизни. Così i maestri ci fanno conoscere il nostro spirito e ci fanno conoscere Dio. E come si manifesta Dio? Si manifesta all'occhio del nostro spirito come luce. Мастер учит нас познать Бога. И как проявляется Бог? Бог проявляется как свет. E si manifesta anche come suono. Si potrebbe dire una luce riverberante che pervade l'intero cosmo, ma l'occhio dello spirito, l'orecchio dello spirito della gente sono chiusi ermeticamente, quindi non sono in grado di risolvere il mistero dell'esistenza. Бог проявляется еще и как звук, как резонирующий свет, который пронизывает весь космос. Но ухо и глаз духовный людей, они герметично закрыты, и они не могут увидеть и услышать. Nanak dice: il Signore si manifesta attraverso la sua luce. Anche del Cristo si diceva appunto che era la luce del mondo, perché era venuto a impartire questa esperienza della luce divina. Нанак говорил, что Бог проявляется с помощью Его света. И о Христе тоже говорилось, что Он пришел в мир как свет и пришел раздать этот свет всему миру. I maestri parlano anche del suono riverberante, suono divino, che ha un potere magico, si potrebbe dire, sulla mente, porta calma, tranquillità, serenità. Guru Arjan diceva appunto: tutte le pene e tutte le afflizioni sono allontanate mettendosi in contatto con la musica senza fine. Таким образом, резонирующий звук имеет волшебную силу над умом. Он успокаивает его. Гуру Арджан говорил, что этот звук, когда мы входим в контакт с ним, все несчастья исчезают. Vedete, ci sono fra le varie città, fra i vari paesi, ci sono le ferrovie, no? Sono mezzi di comunicazione che oggi sono diventati molto rapidi.
sono i famosi treni a alta velocità. Questi treni corrono su due binari paralleli. Così la luce e il suono sono i due binari che ci forniscono la strada maestra che conduce alla meta finale. Таким образом, на сегодняшний день в разных странах есть эти вокзалы, есть поезда быстрые поезда, которые ездят на рельсы. Свет и звук небесный — это те же рельсы, которые дают нам главный путь, по которому мы идем к нашей цели. In questo mondo lo spirito degli uomini è come prigioniero di una gabbia, è una duplice gabbia, quella dei sensi e quella della mente. Non può uscire, è prigioniero. В этом мире дух человека является узником клетки ума и чувств. Он не может выйти из нее. Una volta un giovane aveva catturato con una trappola un uccello bellissimo e l'aveva messo in una gabbia. Однажды молодой человек капканом сумел иметь одну птицу, очень красивую птицу, и поставил ее в клетке. Questo uccello, oltre ad avere delle piume meravigliose, aveva anche un canto melodioso, però dentro la gabbia il suo canto, per quanto bellissimo, era intriso di tristezza, anelava ai cieli liberi che aveva perduto. Эта птица была очень красивая, и она пела очень красивую мелодию. Но внутри клетки, даже если она пела красиво, ее песня была грустной, потому что она хотела вернуться в свободные небеса. È un po' come il nostro spirito in questo mondo. Ci sono poeti, artisti, filosofi che anelano a un mondo più elevato che loro sfugge e sentono una nostalgia e un anelito per questo mondo perfetto da cui il nostro spirito proviene. Это немножко и состояние нашего духа в этом мире. Есть разные писатели, философы, которые говорят о более возвышенном мире, в котором они хотят отправиться, и по которым они скучают. Così questo uccello bellissimo cantava canzoni nostalgiche. Ecco che un gufo da un albero poco distante sentì questo canto, si avvicinò alla gabbia e gli disse: come mai canti così tristemente? Rispose quell'uccello: una volta ero libero, potevo volare in cieli senza confine, adesso sono confinato in questa gabbia. La mia è una condizione veramente disperata. И вот в то время, как эта птица пела внутри клетки, ее грустную песню услышала сова.
Она приблизилась к клетке и спрашивала ее: «Почему ты так грустно поешь?» А эта птица ответила: «Я пою так грустно, потому что я скучаю по небу, по свободному полету неба, там, где я была по-настоящему счастлива». Gli disse il gufo: ma ti insegno io un metodo molto semplice per riacquistare la libertà. Fai finta di essere morto. Vedrai che ti faranno uscire da questa gabbia e tu potrai volare ancora nei cieli immensi come una volta. Тогда эта сова сказала ей: «Я тебя сейчас научу, как выйти из клетки. Ты притворись мертвой, и они будут вывести тебя из клетки, и ты сможешь снова полететь в небе». Così fece questo uccello, si stese sulla fonda della gabbia senza dare segno di vita. Un mattino, quando il giovane padrone andò per dargli la consueta acqua fresca, cibo migliore che avesse, lo vide che era come morto. Таким образом, эта птица так и поступила. Она притворялась мертвой, а утром, когда пришел молодой человек, чтобы дать ей пищу, он увидел ее лежащую в клетке без никакого знака жизни. Allora lo prese, lo tirò fuori dalla gabbia, diceva: poveretto, un uccello così bello, cantava così bene. Come l'abbia tirato fuori dalla gabbia, l'uccello spiccò il volo e raggiunse i boschi e la libertà. И как только этот молодой человек вывез эту птицу из клетки, она сразу же убежала и полетела в лес, там, где она чувствовала себя свободной. Così anche il nostro spirito può ingannare la propria mente, può liberarsi dai propri sensi solo imparando a morire. Una morte solo apparente, solo virtuale. E allora la mente si calma, i sensi si tranquillizzano, e lo spirito esce fuori dalla gabbia. То же самое делает и наш дух. Он может обманывать наш ум и наши чувства, и обманывая их, он умирает. Che avevamo perduto appunto nella prigionia dei sensi e della mente. Мы по-настоящему счастливы, что мы поставлены на этот путь, на этот главный путь, который дает нам ту истинную жизнь, которую мы потеряли много времени назад.